haasawaa jibbiinsaa fi mirga yaada ofii walabummaan ibsachuu ilaalchisee. Haasawaa jibbiinsaa seeraan daangessuun mirga yaada ofii bilisummaan ibsachuu yookiin walabummaa pireesii miidhuudha jedhanii yaaduun jiraachuu mala. Akka seerri idil addunyaa jedhutti haasawaa jibbiinsaa hunda miti kan nama gaafachiisu. Haasaan jibbiinsaa hundis daangeffamuu hin qaban. Garuu immoo haasaan jibbiinsaa hundi balaafamaa waan ta'eef falli kaa'amuufii qabaa jedha. Haasaan jibbiinsaa walitti bu'iinsa hin kakaafne dhorkamuu dhiisuu hin qabu. Garuu balaaleffatamuu fi balaafamaa akka ta'e hawaasaa fi nama yookiin garee irratti aggaameef miidhaa akka qabu himamuu qaba. Karaa hubannoo fi barnootaa irratti duulamuu qaba. Bu'uurarraa ka'umsa isaa loogii fi qolliffannaa namootaa irratti hojjetamuu qaba. Bifuma wal fakkaatuun mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu kabajamuu qaba. Takka takka dimbariin haasawaa jibbiinsaa fi bilisummaa yaadaa nama dhibuu danda'a. Haasaan jibbiinsaas dimbarii dabree bakki itti walitti bu'iinsa kakaasu bakkana jedhanii himuun rakkisuu mala. Ogeeyyiin mirga namoomaa kanaaf ulaagaa kaa'anii jiru. Raabaat Action Plan kan jedhaniin karoorri raawwii Morookoo magaalaa Raabaatitti qophaa'e dimbarii haasawaa jibbiinsaa kaa'ee jira. Kanaaf haala yookiin konteekstii haasaan sun keessatti dubbatame, haala yookiin staatasii nama dubbatee, akeeka namni sun dubbateef haasawa yookiin dubbii dubbatame hagam akka tamsa'e jechuunis namoota hagamii bira akka dhaqqabuu malu carraa balaa geessisuuf fa'i irratti hundaa'ee madaalamuun haasawaa jibbiinsaa jedhamuu danda'a. Haasawaa jibbiinsaa fi haala qabatamaa Itoophiyaa. Itoophiyaatti seerri haasawaa jibbiinsaa kaba'e waggaa lamaarraati. Labsii haasawaa jibbiinsaa fi odeessa sobaa tamsaasuu dhorkuuf ba'e labsii lakkoofsa 1185 muraa 2012 jedha. Labsiin kun gaazexaa biyyattii labsiiwwan mootummaa federaalaa irratti ba'an nagaarit irratti bitootessa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa ba'ee hojiirra ooluu eegalee jira. Labsiin Itoophiyaa kunis haasawaa jibbiinsaa akkuma dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hiiketti kan hiiku yoo ta'u, odeessa sobaa jechuun immoo odeessa qabatamaa hin taane namni odeessus osoo qabatamummaa isaa hin qulqulleeffatiin kan tamsaasuu fi walitti bu'iinsaa fi loogii kakaasu jedhee hiika. Kaayyoon labsii kanaa sadii jedha nagaarit gaazexaan. Tokko, namni mirga yaada ofii walabummaan ibsachuu fayyadamee walitti bu'iinsa akka hin babal'ifne jibbaa fi loogiirraa akka of qusatu. Lammaffaa, wal danda'uu, wal kabajuu, wal marii fi waliigaltee lammiilee gidduutti uumuu fi sadaffaan haasawaa jibbiinsaa fi odeessa sobaa to'achuu fi hambisuudha. Haasawaa jibbiinsaa miidiyaa biroodkaastii TV fi raadiyoon tamsaasuun, miidiyaa maxxansaatiin, miidiyaa hawaasummaa fi tooftaa miidiyaa kabiraatiin tamsaasuun nama gaafachiisa. Odeessa sobaa immoo waltajjii uummataatti TV fi raadiyooniidhaan miidiyaa maxxansaa fi hawaasummaa fayyadamuudhaan barreeffamaan, suuraan, sagaleen, viidiyoodhaan tamsaasuun nama adabsiisa. Akka seera Itoophiyaatti. Akka labsii Itoophiyaa kanatti haasawaa jibbiinsaa yookiin odeessa sobaa tamsaasuun bakki itti nama hin gaafachiifnes jira. Tokkoffaa, qabiyyee isaa barnootaaf yookiin qorannoof yoo dhimma itti kan ba'amu ta'e. Lammeessoo, madda oduu, xiinxala miidiyaa fi qeeqaaf kan dhimma itti ba'amu yoo ta'e. Sadaffaa, aartiif dhimma kan itti ba'amu yoo ta'e seerri Itoophiyaa ni heeyyama. Afuraffaa, barnoota amantaatiif yoo kan dhimma itti ba'amu ta'e. Haasawaa jibbiinsaa fi odeessa sobaa tamsaasuun Itoophiyaatti birrii 100 hanga hidhaa waggaa 5 nama adabsiisa. Akka labsii Itoophiyaatti. Qaamoleen hojiirra oolmaa labsii kanaa to'atanis adda ba'anii jiru. Hojiirra oolmaa labsii kanaa irratti garuu gaaffii guguddootu ka'aa jira. Yeroo labsiin kun ba'ee kaasee Itoophiyaa keessatti qabiyyeewwan haasawaa jibbiinsaa qaban hedduun tamsa'aa akka turan ragaaleen qabatamuun hedduutu jiru. Namoonni dhuunfaa, miidiyaaleen biyyattii, qondaalonni mootummaa, hoogganoonni amantaa, hoogganoonni dhaabota amantaa irra deddeebiin haasawaa jibbiinsaa garee fi eenyummaa garaagaraa irratti xiyyeeffate yoo lallaban, haasaawwan kunneenis televezyiinii fi raadiyoonii dabalatee tooftaa miidiyaa garaagaraatiin yoo tamsa'an daawwachaa turre. Warra kana keessa muraasa isaanii isin daawwachiifnee qophii kana goolabna. እነዚህ ሰዎችና እነዚህን ሰዎች የመሰሉ ሰዎች እንዳይደገሙ ማድረግ ነው። ከእነሱ የመጨረሻ ሆነው እንዲቀሩ ከዚህ በኋላ እነሱን የመሰለ ሰው እንዳይፈጠር መደረግ አለበት። በምንም መልኩ እንደምታውቁት ሰይጣን ከወደቀ በኋላ ሰይጣን የሚመስል ሌላ አልተፈጠረም። ከሰይጣን የመጨረሻው ሆኖ ነው የቀረው። እነሱም የመጨረሻው ሆኖ መቅረት አለበት። ይሄን ሊደግም የሚችል እንዲህ አይነት አረም ሊያፈራ የሚችል ምንም አይነት መሬት መፈጠር የለበትም እዚች ሀገር። warri kun baduu qabu. Uumamni akka isaanii lafarra jiraachuu qabu. Lammata akka isaanii fi warri isaan fakkaatan hin uumamnetti balleessuu qabna. Uumamni akka isaanii lafarra jiraachuu hin qabu. Lammata warri kunii fi warri isaan fakkaatan akka hin uumamnetti balleessuu qabna.
namni isaanii fi isaan fakkaatu sichi uumamuu hin qabu. Akkuma beektan seexana booda seexanni biraa hin uumamne. Jarri kunis akkas ta'uu qabu. Lafti jara kanaa fi kan akka isaanii baattu jiraachuu hin qabdu. Fakkeenya waan hamaa fi bulguu goonee ijoollee keenya ittiin doorsisuu qabna. Ijoolleedhaan isin nyaatu jennee doorsisuu qabna. ከሰው ልቡና ውስጥ ከታሪክ መዝገብ ውስጥ ነው ተፍቆ መጥፋት ያለባቸው። አንዱ አሁን ዋና ሽፋን ሲሰጥ የነበረ ድሬዳዋ ሀገረ ስብከት ውስጥ የነበረ ሰው እዚህ አትላንታ መጥቷል ሲሉ ነበር። እዚህ አትላንታ መጥቷል። እንደውም እዚህ ቤተክርስቲያን መጥቶ ዘምሯል ነው ያሉት። እዚህ መጥቶ በኦሮሞኛ ዘምሯል ሲሉ ነበር። ገብርኤል ነው ብቻ በኦሮሞኛ እንደዘመረ ነግረውኛል። እኔ እንደው በቤተክርስቲያኒቱም አስተምሮ የሚያምን ሁሉ አይመስለኝም። እንደውም እዚህ ሀገር እኮ የኦሮሞዎች ተጨቁነናልና የኦርቶዶክስ የኦሮሞ ቤተክርስቲያን መመስረት አለብን የሚል አቋም ያለው ሰው እንዴት መጥቶ እዚህ እንደዘመረ መድኃኒዓለም ነው የሚያውቀው። መቼም ምን የማያውቁት ሀገር ሂዶ አንጥፉልኝ አለ የሚባለው ተረት ሁሌ ነው የሚሰራው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች የተቀደሰች ከተማ በሆነችው በአክሱም መስጊድ ካልሰራን ሙስሊሞች ተጨቁነናል ማለት ነው በሚል ከ1985 ዓ.ም ጀምሮ ፕሮፓጋንዳ በመነዛት ላይ ነው። ይህ ብዙ በየዌብሳይቶቻቸው የምታዩት ነው። አክሱም ከተማ መስጊድ ካልሰራን በቃ እኛ ሙስሊሞች አይደለንም ማለት ነው፣ በኢትዮጵያ መብታችን ተነግቷል የሚል እምነት አላቸው። በሚገርመው ሁኔታ ግን በሳውዲ ውስጥ እንኳን መካና መዲና በመላ ሀገሪቱ አንድም ቤተክርስቲያን የለም። በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጪ በርካታ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ አውቃችሁ አምራችሁ ሌላ ምርጫ ስለሌለ ነው አምራችሁ biyya keessaa fi alaa warri ni waliin kufanii kuffisuuf qophaa'an jiru. Kana beektanii addeeffattanii ka'uun gara laafina tokko malee gaarummaa Amaaraa fi Itoophiyaa ofirraa gatuudhaan garaa hirannaa tokko malee gara jabinaa fi hammeenya namummaa keessaa ba'een jara kana fuuldura dhaabbachuu qabna. Eeyyee gara jabina namummaa keessaa ba'een ልንጋፈጣቸው የሚገባው አረመኔያዊ ፖለቲካ ነው። ይሄ ጠላት እስካልጠፋ ጊዜ ድረስ ከዚህ በኋላ ረፍት የለንም። ይህ ህዝብ የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው። ይህ ህዝብ የኦሮሞ ጠላት ነው። ይህ ህዝብ የአፋሩ ጠላት ነው። የጋምቤላ ጠላት ነው። የሶማሌው ጠላት ነው። ስለሆነም በጀመርነው ልክ ይሄን ኃይል እጅግ በጀግንነት መንፈስ ልንፋለመው ይገባል ማለት ነው። ስለሆነ ይህን ጦርነት በአሸናፊነት እንወጣለን። ይህ ወቅት ታሪካዊ ወቅት ነው። ለአማራ ህዝብ ታሪካዊ ወቅት ነው። ታሪክ የምንሰራበት ወቅት ነው። የአማራ ህዝብ ትላንት ከጣሊያን ጋር ሲዋጋ ድል አስመዝግቧል። ከጣሊያን ጋር ሲዋጋ የጣሊያን ባንዳ ሆነው ከወደ ሰሜን የመጡትን ሰዎች ምን እንዳደረጋቸው የአማራ ህዝብ ያውቃል። እነዚህ ኃይሎች ባንዳዎች ናቸው። አሁን የአባቶቻቸውን አደራ ነው እየተወጡ ያሉት። ባንዳን መቅበር ደግሞ የአማራ ህዝብ ያውቅበታል። ስለሆነም ይህንን በማድረግ የበኩላችንን ድርሻ መወጣት መቻል አለብን። የመልእክት እንዲደርሳችሁ ነው ዛሬ የገባሁት። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን እዛ እንደተለመደው ዘፈን እንደተለመደው መልእክት አይደለም የምናስተላልፍ። ሶስት ነገሮችን እናስባለን። አንደኛው ገና ያልገባው አለ። አሁን አማራው የጥላትን አስከፊነት እና የጥላትን ገመና በደንብ አድርጎ ማሳየት መቻል አለበት ኪነቱ። ስለዚህ ጥላቻ ማዳበር አለበት የራሳችን ህዝብ ራሱ። እነሱ በሚጠሉን በ50% እንኳን የምንጠላቸው አይመስለኝም። እነሱ በሚጠሉን ልክ ብንጠላቸው በጣም ጥሩ ነው። እሱን ካልቻለን 50% እንኳን የሚጠላ ጥላቻ ወደ ውስጥ መግባት አለበት። አንድን ጦርነት ድል ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ ጥላቻ ነው። በጥላት ላይ ጥላቻ መፍጠር መቻል አለበት እና በደንብ የሚንገበገብ አሁን እዚህ ስታነሱት እንደነበረ ህዝቡ ወደዛ መምጣት አለ። ጥላቻ፣ ምሬት፣ ሰቆቃ፣ ልቅሶ ደግሞ መሆን ያለበት ወኔ። ከዛ ተነስቶ ይሄንን ሰይጣን ማጥፋት አለብኝ የሚል ወኔ ተነሳሽነት ማዳበር መቻል አለበት። ሁለተኛው ፖይንት ይሄ። ሶስተኛው ወኔውን በምንድን ነው የሚገልጸው? ወይ ገንዘብ በማውጣት ነው ወይ ሰራዊት በመሆን ግንባር ላይ በመጋፈጥ። ስለዚህ ማሰለፍ በማንኛውም ደረጃ የሚሰልፍ ማህበረሰብ መፍጠር መቻል አለው። ከዛ የተሰለፈውን ደግሞ ለዓላማው ቁርጠኛ እንደሆነ ሸብረክ እንዳይ መረጃዎች ካገኘኋቸው ሰሰራቸው በነበሩ ዜናዎች እና ካገኘኋቸው መረጃዎች ተነስቼ ምናልባት ፖለቲከኞች ሌላ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን እንደኔ አሁን ዋናው
ነገር አንደኛ የኦሮሚያ በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የሚለውን ነገር እሱን ማጥፋት ያስፈልጋል። ምንም ማድረጋችን ምክንያቱም ለአማራ ደህንነት ሲባል አሁንም እንኳን ከውጭ ያሉት የአማራ የኦሮሞ የኦነግ ቀርቶ አገር ውስጥ እዛው አማራ ክልል ውስጥ ያለው ችግር አማራ ክልል ሊፈረካከሳት የሚችል ነው። ሁለተኛ ህገ መንግስቱ አማራ ክልል ህገ መንግስቱን ራሱ የአማራ ክልል ህገ መንግስት መሻር አለበት ወይ ማሻሻል አለበት። አሁን ብዙዎቻችን የምንለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እንደዚህ ነው አማራ አልተሳተፈበትም እናበረበትም ነው የምንለው፣ ግን አማራ ራሱ እኮ መገንጠልን ደግፏል። አስቀምጦ በህገ መንግስቱ አስቀምጦ በራሱ በአማራ ህገ መንግስት አስቀምጦ እኮ መገንጠል ትችላላችሁ ብሏል። ስለዚህ ይህን ህገ መንግስት ወደ ያልተሳተፍኩበትም እንዲህ ነው ከማለት ራሱ በክልሉ ያለውን ህገ መንግስት መጀመሪያ ማሻሻል ነው ያለበት። ነገ ደግሞ የዋግ ኽምራ ማህበረሰብና የቅማንት ማህበረሰብ ወደ ክልል ጥያቄ እየመጣ ነው። ይሄ ጥያቄ ከዞንና ከወረዳ ያለፈ አልነበረም። ዛሬ በኦዲፒ ተገፍቶ ነው ወደ ክልል ደረጃ እየመጣ ያለ። የራያ ጉዳይ ስናነሳ አሁን የራያ ጉዳይ ህዝብ አይፈልገው። አማራ ማህበረሰብ ከወሎ ማህበረሰብ ጋር መኖር እንደሚፈልግ ነው። ብዙዎቻችን ስንሄድ እንደዛ ነው። የትግራይ ህዝብንም አትፍረድበት፣ የጊዜ ጉዳይ ነው። አሳስተውታል፣ እንትን ብለውታል፣ ለክፈውታል። ሴጣኖች ናቸው እኮ፣ ልክፍት ናቸው እኮ። የተለከፈ ሰው ምን ታደርገዋል? ያን ከጊዜው ጋርና ሁኔታ እሱም ወደ ልቦናው ተመልሶ እንትን ይላል። እርግጠኛ ነኝ ነገሮች በሙሉ በቅርብ ጊዜ እንትን ይላሉ። እነዚህን ገለ መሞት አለ እንደ ፍየል ጠብሰ በልተ መሞት ራሱ በጣም ትልቅ ነው። ሀሳቡን ከነን ኬሳ ገሪን ሳኒ ሚዲያ ወንጀጀቦ አዱኛ ረቲ ቄቀመኒ ጅሩ በላለፈተመኒስ ጅሩ ቃምኒ ሴራን ጋፈተሜ ገሩ ቶኮለ እንጅሩ maybe a word about what is the aim of ani akkanu badhe taleellaan dubartoota irra ga'e isaamaadha. Waraana yookiin walitti bu'iinsa kam keessattuu dubartoonni sadarkaa kanatti yoo miidhaman dhaga'ee hin beeku. Wani dhaga'e keessaa ka hunda caalaa na jeeqe kan qondaaltonni Itoophiyaa guraandhala yeroo Itoophiyaa deeme natti dubbatani. Akkana jedhan Tigree lafarraa balleessuu qabnaa jedhu. Waggaa 100 uummata Tigraay lafarraa dhabamsiisuu akka barbaadan dubbatu. Akkamiin uummata tokko guutuu balleessita? Hin danda'ama ammoo kun waan nama yaaddeessudha. Waan irratti hojjechuu qabnudha. Kun duguuggaa sanyiiti. Destroy all the population in Tigray, and I think that's very obvious that we have to react. Haasaan jibbiinsaa walitti bu'iinsa kakaasuu qofa osoo hin taane biyya tokko keessatti yakka hanga duguuggaa sanyii fiduu danda'a. Eega gaafatamummaan hin jirre labsiin haasawaa jibbiinsaa fi odeessa sobaa Itoophiyaa maaliif ba'e? Gaaffii kanaan goolamna. Qophiin keenya dhimbiibbaa kaasaa jibbiinsaa irratti xiyyeeffate kanumaan gayoonaa ture. Waan wajjin turtaniif ulfaadha.